Ner malaken yam biya kamal ka Nuer online TV channel. Jaw bana kwen gwasame jaw mabere which ka South Sudan ka kui parliamentary ke gwada dan la dor la ka dolgatin kan do la ka dolga ka National Assembly building no gwada dan la kuma la roi nitin kon la roi ni which la ka dolatin bana jaw me bana je kwen kel ka ta dan na dong chaje no ga je kichi dol me je ben gaja kan kono ni amre ler kana me mi jiram jidit gor jen wajin der je nyog natun ko ken ler balin gwasa me jana chalari ne kenem an wala changa jan dangal wiro ka pai dich ron kin dangro jan dangro wi dich ban jo me bana je ling ne dangro tnen yen kam gwad me ka ture shega me menen yen mo gwad me ne jiram dan la roy parliament speaker Jale Jema Nunu Kumba Jema Nunu Kumba jiram dan la roy ke parliament ramda dien mem gene mani selpa ke me yadit tourne me wa torga jaga changa jandang ro kel ka pai dich ron kin dang ro jandang ro dich koy men bana kwen gwase me ka jawrana chala do shi kuma kirme yadit je jala no be National Assembly be nyoko min lebeja ka be jeleb ka jogan yam ka pai bakelen be ron kina dangaro jan dangaro de dich ala jogan yam nyodon wala dio je ci don nin badak kinin bangwan ba jen parliamentary session ba nyom to ka je ko ndor chaaje gagna ka gwaber and parliament gwada dan la dol kuma lat katin ti lat ke nyingoitin rikwich ka yan gwada dan la dibene la ka lat katin la MP ne la kan roitin ngwas mo bran balo de bejalat ka do brande na nyam kaja ko en gwada mo chaje gangne gwaber and parliament and National Assembly building ne gwada dan e kan session je kan stop ki je kan logo no bi kan le la dolten ka ta political le road she kan gujeno chaje bele bane antama mi shega shwal ka me Jema Nunu Kumba chaw kutkir me yadit jigano agire no ter dobro din me bari goj bagalat ke je bagalat ka parliament so kujuma ba parliament ba jelep ke jen pai bakele be studio nanin badak kinin bangwan bi bapen ka pai bakel bakele be jen gwadran ba parliament ba jelep ke je jen jodan en gore de nywa yekel bani ngajeno very important longono de jel yigle panyam parliament ko jen gwadran en kware de kwa latne MP ne antam shi MP ne shi ga talot ce talmilat kana ka the reason and an ga ka je kirma yadi dial ko control the ramal yanga jawda even what they discuss in the parliament telemedicine me latketin okay so na me medicine gwa amene je kwenye gwa me ka dubran cha gor ka je South Sudan President Salva Kiir Mayadit has announced the reopening of the National Assembly in the first week of June after a month of long recess. The decision comes following a meeting held today between President Kiir and Speaker Jema Nunu Kumba. Jan dana shalinga na mo kata dana shikana goro jeno biga parliament bugani nyogole pen ban nyogo jegala radian chuje poro jeno jin be subscribe ke bi notification bell bi to an committee ler mi ci bari be chamala shubukaji ani biya tagamal bye bye.